Sam Ada Ibišević, dolazim iz Glogove, to jest Bratunca, ispred Udruženja Procvat Podrinja. Danas smo tu na sajmu u Tuzli, bavim se domaćom proizvodnjom. Moj glavni proizvod je domaća vegeta, pravljena od biranog povrća i sa željom da sačuvam kvalitet i ukus kakav se nekad koristio skoro u svakoj, ne skoro, već u svakoj kuhinji. Vegetu pravim isključivo od biranih proizvoda, bez nepotrebnih dodataka, sa željom da sebi, porodici i ostalim kupcima ponudim zdraviju verziju. Za mene sajam znači puno, da predstavim svoj proizvod, da se družim sa ostalim izlagačima. Znači mi to puno. Naša glavna želja, misija je Podrinjska kuća, da svi na jednom mjestu imate kupiti zdravo i kvalitetno.